Kinong hikai school Meglaya SSA kibala penyisno elede hapok kelama jong keseng kinong hikai Meglaya SSA School Association minta kesngi kila shimya karai ban pensangye no ashwa ye kejingi ki jongki hadien baka sorkar jela kalau kular ban siu no ashwa arbana ya ketulop ke jongki ya kini karai la shim ha kejingi lang jongkini kinong hikai Hamadan Malki Shillong. Shwa jong kani kinoi kai ki belawan na keleng ki district jong ka Meglaya kila pelong ya kejingi ki ya pat pat na polo secretariat da kabara ikijing thwa ban persya ek sarkar Meglaya Democratic Alliance kaba amsham la ture ban pelat ek tulap jong ki mentala pun benai. Enda kini kinoi kai kila poi hajan Raj Bhavan ki pulit kim sha shu iki ban ya secretariat. Hakani kejingi tingko bat ki pulit kinoi kai kila pertashla khot ye krenyengi endala menta. Khot ye keren yengi endala kata. Hadin kini kinoi kai bayat paipa kilai lej banya lumlang Hamadan Malki kat ba kinoi lam jangki kidang ye keren secretariat bat umentri kathok kapuli uba lakmen remboi. Hadin kejing keren bat umentri kathok kapuli kinoi lam jang ka Meglaya SSA School Association kilai yok ban pensya ye kinoi kai da kabai thu baka sarkar kan siu no ashwa arbana ye katulop jangki naka state fund bat enda yok pat ya kata kajing siu second installment naka sarkar India en siu lut no ya baro katulop basa jangki. President jongkani keseng uba Aristotle Rimbai ula pensya da kabaong ka tulop jongi arbanai kata jong nai Oktober November Maria yo ya kanika song pisa kapan supply naka finance department hakabai de naka nika pisa ka balong shispa saukror kabadi ka kaping nom sementara siu ya tulop jongi ki no hikai SSA tikani nakaliang jong education minister ulaya thu hangi mentaba nakaliang jong ka finance department skala agree in principle ban pelaj ya kanika pisa ban kenang ba ka office jong state project director kanlong in position ban pelai no ya kanika arbanai prop jungi nang ta ka ba arpat ka ba nakaliang jong education minister ula ayang ik ossuran ba maria yo ya ka second installment na po ministry of education kins pelai pat ya kanika tulop padang sa jongi hadu unai march ba ya kani ula ya tu sha hingi menta ba anytime kilaban yo ya kanika fund te mare yo ya kanika fund na ka central government kanam dan shu kanoka dili kin pelai giminit final decision ingin hapsi mate po Hamadan Malki hakajing dong derkat jogi parano hikai juga ban pelai yo katulok jogi arbana na ka state fund but ya kepada sa pasalai panai hadin balayo ya kepisana ke government of India ni menjur ya kani subarakti menjur to baro nila tidak nak kebayara di balik scam baro nila at naik scam baro nila ya menjul kira yang dunia kan karai bat kebasa menca kalong ba bat kebasa menca kalong ba nakali yang jumi pinang yalam agini PCC RC nilai putin yang banyo ya kan ka minus patung juro bangin bu da ka jingtho ya ka karai ka ba ya ka karai ka ba nila sim lang hale kolektif nilai bo siaka